Ovo je još jedan dokaz, ne delimo investicije velike i male, ne delimo naselja važne i nevažne ili daleko ili blizu grada ili u gradu. Svako naselje je bitno da se ravnomerno razvije. Žao mi je što nismo imali prilike da vidimo ono kako je bilo nekada ovde, onako prilično devastirane su bile te staze i sad je javno komunalno preduzeće Put uredilo saobraćajne staze, a postaje nam sada da javno komunalno preduzeće Zelenilo malo sredi unutar kruga gde se igraju deca i mislim da će ovo stvarno biti na ponos i radost kako dece, njihovih roditelja, takođe i zaposlenih i ovdje ide 91 dete, što je Kać, što Šangaj. Razgovarali smo i o proširenju. Postoji mogućnosti da se proširi broj grupa u ovom zabavištu. Puno smo ulagali u Šangaj, direktor javnog komunalnog preduzeća Put je rekao da su sve asfaltirali ulice do 2012. Nisu imali asfalt, tako da dobili su asfalt i radi se dalje, uređuje se.